proizvodu, to je po svom izumu, izumite možda 3% od svakog prodanog izuma, to je ako on uopće dođe do proizvodne faze, plus omogućuje da mu zajednica može pomoći tom izumitelju da usavrši svoj proizvod. Znači da napravi bolje prezentacije, da napravi bolji prototip, da ga nekako poboljša, u zamjenu oni od tih maksimalno 3%, oni ti koji mu pomogu iz zajednice tvrtke dobiju određeni postotak. Znači, tvrtki ima svoje faze. Znači, ima prvu, znači to je koncept. Znači, tu izumitelj napravi video, napravi nekakvu skicu svojeg izuma, možda eventualno prototip. I to šalje tvrtki. Može biti privatno, može biti javno. Razlika je samo što privatno onda vidi samo tvrtki, javno tu onda možete tražiti zajednicu da vam pomogne. U reviewu, znači to je jednostavno koša svih izuma koji tvrtki tim pogleda i odluči u roku 45 dana da li vaš izum dovoljno dobar ili nije. Ako je, onda idete u dalje fazu, ako nije, onda ga možete dorađivati. Međutim, uvijek u tom roku, jednom kad submitate to, vi ne možete uređivati to što ste poznali. Znači, jednom kad pošaljete, to je to, čez 5 dana ne možete uređivati dok vam se oni ne jave da je vaš izum prošao dalje ili nije. Sljedeća faza znači developer. Znači, kad on uspije doći u tu fazu, znači smatra da je izum dovoljno dobar. Znači, ideja je dovoljno dobra da bi se moglo nešto od nje biti. I onda oni počnu svoje resurse ulagati da ga zapravo napravi. Znači, vi imate možda neka bazni protiv napravljen, recimo po jednom onih koncepta, znači od čipa. Čipa, ok, oni naprave nekakav prvi, malo bolji protiv, znači pravi materijalima, koliko bi on košta i tako dalje. Sljedeća faza je znači produkcija, kada zapravo se to šalje u tvornice i u suradnji sa, dok se ti proizvodi proizvode, radi se neki fine tuning, ono, kako će se brand zvati, kako će taj proizvod biti pakiran i tako dalje. I zadnja faza, znači to se šalje u koji dućan online i ide na police određenih trgovina. Možemo dalje. Znači, 3% recimo što sam rekao, možete dobiti samo ako je preko dućana kupljeno, onda je maksimalno 3%. Ako je preko dućana, onda se dijeli pola-pola, znači 1,5% ide vama, a tih 1% naravno uzima i community svoje, ovisno ako ste imali neću pomoć od tvrtke zajednice. Znači, ovo su prednosti, znači zajednica može pomoći imate da počne do izuma, znači ne morate sve sami nužno. Članovi zajednice koji mogu dobiti određeni postotak i mogu podržati izum, znači zajednica može reći da se neki izum sviđa ili ne sviđa, da li će to napraviti da kažu da im se ne sviđa, da li će vam pomoći ili odmoć, ali zadnju odluku ima tvrtki slučaj tim koji će reći da li taj izum ide u sljedeću fazu ili ne ide. Možemo dalje. Nedostaci, znači izumite može dobiti najviše 3% po svakom prodanom izumu. To sad je diskutabilno, koliko je to nedostatak, koliko nije. Ja smatram da je to opravdano. Osobno smatram zato što sve što ono tvrtki radi od toga iza nas, znači od toga što oni ulaže svoje resurse, moraju oni nešto zaraditi. Resurse, znači samo proizvodnju, takvi materijali, to sve radi tvrtki. Znači nas osobno neće u principu ništa koštati poslije vremena koji ćemo ulaziti u originalni dio izuma, znači vrijeme u principu. Znači, i ovo je još jedan problem, mogući, znači ako je, recimo, imate nekakav niša proizvod koji nemate pomoć zajednice, znači u toj zajednici nema nikog koja to zanima, morat ćete sve sami jer neće vam nikog htjeti, recimo, neće naći interesa u toj zajednici. Još jedan treći nedostatak, to je sad profesor dobro podsjetio, recimo ovo da vam neko može maznuti patent. To se nažalost događa, u Quirkiju koliko sam čuo još nije. Oni imaju, znači uvijek, kako sam pročitao, uzimaju tu ozbiljno, ako niste na neku ukru patent, uvijek možete nazvati, požaliti se na to, znači imaju oni svoj sistem za to. Nije nažalost nemoguće da nekom uzme patent i da to proizvede negdje drugdje. Može zadnji slajd. Znači zaključak, troškovi su znači vrlo minimalni, uložit ćemo najviše vremena. Od svega najviše vremena. Besplatan je, znači kad se prijavlja ne košta nas ništa. Kad submitaš izum ništa te ne košta, oni od tebe počne zaraditi ček kad se tvoj izum zapravo počne proizvoditi. I smatram da je dobro rješenje, puno toga odradi za nas. Znači ti je samo 3%, ali s obzirom zbog čega bi se recimo što je profesor rekao, oko čega bi se morali mučiti, o tome kome možeš vjerovati, ko će ti uzeti možda izum. Da li će to negdje zapis na pol puta, ti si uložio svima palimo to sve oni preuzimaju na sebe. Tako da smatram da je to tih 3% čisto dobro za nas, obzirom što oni se odrađuju za nas. Bravo. Ja sam zadovoljan. Super.